Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sing samla malki haringkat kaching snok tilang ban ka malki sports club ban ka sing samla khar malki hak singi sajan kilo penkub buram mi uba thrang hok dekhar ubade uwei ni kirang ba dong hakani ka snong ubala khore kata kamar nong hak fort PAFI Arm Wrestling Championship kabla long ha Ahmedabad Gujarat hak di singi le don lang uba Frankie khar umnoj ubade president ka sing samla malki uba Rominos dekhar general secretary ba Juban khar malki treasurer kinongkit kam ka sing samla malki kinongkit kam ka sing samla malki kinongkit kam ka maulai sports club mat kinomik mat na ka MAWA nak liang kinongkren kilapin pau ka jing sngo sarong ba uba thrang ubade urang ba dong khar malki ulala banwan shakmat na ka jinga khun kti kablalong kaburom ya snong ba ya dong nakaliang uba thrang ule thu batang shibnai bu ulapin kre elade hani karansan bat khlemdu jingkerman ulala ban penlia mi kiwe pat kinong yakhun na kiwe kijila bat watla ula liam no hakino yele kai kibala bat nam la adu ha kaprthei hendai udan kaching angnut basa shisien unyo bane khun byang hakiransan ba he bat ban yo penliam yaki Kashti bangan koi harani ka thom ka mani wa bukwa kamu anu nak kan koi so ni ba ka tuai ka jangan ada di kompasi sama ni ayo tulai shibu ni pi baro member jong sing samla malki di member jong joka malki sport club di member jong ka sing samla kharmalki bahim basan jangan lok dan pun besar berbaro bedon lang ni bro number ding aku beli di bajun bisa kebuli di mei bal ai men siam yang bangan next chani competition nomor ba yung lahap ka grandmaster wat num pelen ai kadon ka chance dengaru klem ben slam ni kata ngalai yang state level project state level ngap bersama di praktis pada dalam national level but kita je praktis ilang balengkot bah betang si benai ndai ngalong gumno ba dan dekat mensiam ndai bangan sulit citi sulit blind ni ngadan kan praktis dai abang praktis kayu asisya yu so bah so macam keman keman ngai kublai ibaliki jungi belum official jenis dia bebak crowd nadu ni kong kasing babi adu si bawan ladang kan ampannya la agi cakap dia ngai la penbiang nadong sedang barafat badai barwan bukan jadi gini seran yang adu banganda wan pasi ya tekum ta kerpat sisi ni di kena samla malki jungi iki bajule kai padi bajun baki makiru kin buat yang nuksa kadang kinyai praktis baginya participate aman di level jangan kasih keberangkatan kompetisi kejongki. Dia tahi kan aku beli yang saya sini pi bara di ba kadang bentar media ru
lawan ini aku beli biru di tanggung tanya jangan bisa dalam pemilihan dulu ke sini ini ladon saya kasih level ke jangi awas lah kasih level yang dua baju yang akan participate masih level tentang ini melak masih lagi di tentang ada yang kasih level bang job kasih level dulu mana ni tentang arut ni sama abang Pak Boris saya bisa kan di tentang di hadir mengatur jis ada job kasih level nilai penting ada dalam national level pangayo por tang kendian tang masih lagi por praktis di tentang ini baka jingduai ke jong ubleng pula sak ke ropai ke jingduai teman de ono position di kapalingo kalong ba ibaju nang IMC yang ali hindabuan wakang malbaka dia grandmaster ke duna participant ne de position di kala pungpang bang lasir mah mengidon hadu kamu participant kategori jamai kata kamu kada kategori jingi ke sedang 70 kg plus hadu 80 dengan tentang sempurna kiji dengan hapan komplit begini 70 kg bat ka jika pi tolong baik mah mal ba hidden ko Kerala Tripura Assam bat ko Delhi de kalau baik mah ka competition ke jangah kami banyak fast bout aku ke left hand ngakan world champion ke left hand tengah nak konsentrasi ni de ngaji ini di dalam tu tengah kami UAE ke left hand de anu lapo yang right hand tengah tu pengadon ke buat de kuntai fast bout ngakan ke Assam teman tengah yo bai kan bout pada ayo Tripura cuma job third bout ayo Kerala hadir tu ngaya November side ngakan yang world champion ni Lakshman Bandari tak di world champion apa grandmaster kategori di WU tengah Melai bani di Jombo dengan layak lalu selesai di kendu di Pak Boris di kamkan man yang dengan rem saya sisi ni Pak Boris dia ngasuan lah kan set decision kita ingat sah kau yang sekat